Maafrika Tshipembe vha khou ita khuwelelo ya vhuḓifhinduleli zwi tshi tevhela migwalabo ya ṅwedzi wa Fulwana na mahoḽa zwipiḓani zwa vunḓu ḽa KwaZulu-Natal na ḽa fhano Gauteng. Vhathu vha paḓaho maḓana mararu na hafu vho lovha ngeno vhunzhi ha mabindu a tshi khou gobagoba u bva tshitshetsho uri a dovhe a kone u ima. Izwo zwi ḓo kombetshedza muvhuso uri u tee vhaḓivhi vhane vha nga sedzulusa nḓila ine muvhuso wa sedzana ngayo na migwalabo. Muṅwe muḓivhi uri muvhuso u ta vhathu avho sa nḓila ya u shavhela kule na vhuḓifhinduleli. Whatever happened, the fact that this government increasingly, instead of raving the institutions that are established to deal with particular issues, resorts to panels and commission, it tells us that these state institutions are failing. Vhaḓivhi avho vho sumba khakhathi dza nga ngomu ha ḽihoro khathihi na u kundelwa ha muvhuso kha u tsireledza Maafrika Tshipembe. Vhaṅwe vha vhadzulapo vha ḽino shango vha khou itela muphuresidenthe khuwelelo ya uri vha vhone uri tshiwo tsha mahoḽa nga Fulwana a tshi dovhi tsha bvelela hafhu. We've had people losing their lives. We've had young people in Middlelands die. We've had breadwinners die, leave their families, already in a poor South Africa, where communities, households really don't know what they're eating today. Vhashumi vha vhalindi vha tsireledzo vho penyiwa nga gogo ḽa vhathu vhe vha dzhena nga khani ngomu mavhengeleni. Vhaṅwe vha vhathu vhe vha vha vho ṋewa mushumo wa u thusa u tsireledza vhathu avho vha ri vha pfa vha songo farea zwavhuḓi nga maitele a tshipholisa. I felt very helpless, and then we have tried to mobilize immediate community around the center because the threat, it was obvious ukuthi things were going to go out of hand. Ḽiṅwe ḽa makumedzwa ndi ḽa uri vha khwaṱhise tsireledzo kha lushaka.